guys, sebelum kalian nonton jangan lupa di like ya. Wajib subscribe loh. Dan jangan lupa ya, hidupin loncengnya juga. Dari ayo lemai batu. Ulang ngomong doang, Deli, kan dia bantuan. Panas gitu, bereng-bereng nyapu. Iyalah, aku mau disenani mamaku. Ayo silan rewangan aku, ben aku gendang rampung. Ayo silan bantuan si Putri, karunya dia panas hidup deh. Nyapu deh. Ayo ulan, dari ayo lemai bantuan masih dilekeun bae. Ulang ngomong doang, Deli, ka dia bantuan sampai gerak angges. Ayo Li, Rene rewangnya aku. Ayo asalkan hari bisa angges urang ulin. Atunggas ka dia bantuan cari angges urang ulin. Boy, ambil bantuannya. Ayo bantuan. Tapi ge panas sayang, mana bantuan ge? Baca. Geus yuk di mah panas. Wih, Eli emang lebay, memang panas. Kiki wes panas loh. Hoi, karena rawan aja dari dirinya. Hei Yanti, orang ayah dia tadi di jero. Yanti mah dia bantuan si Putri di tadi. Putri lain mah kita bantuan atas si Yanti. Jadi dinya bet tadi. Aku ke ora penak lon jaluk tolong ka Suryanti. Kenan kunan jeung put arana ge babaturan. Dina mah enak mantuan tapi naga aing neulekeun dari halan ti jero imah. Ai kotok dilebuan. Nah, emang nanginaheun baru da kepanasan di luar. Rasakeun hidung eta beungeut. No. Beres cepat bisa main. Ayo. KTM ya nih. Ih, pada kasup. Ih Putri, imah berantakan amat. Ya Allah Putri, mah bagus berantakan. Ih, ya guys Putri ya. Cakep-cakep amat ya imah. Aku nih belum sempat beres-beres loh, woy. Ya Allah, ya si Sari. Sari usang ri. Jangan bantuan si Putri. Kamu panas-panasan tadi. Udah. Aing mantinya aja kayak darah ria. Kirain bener ya iya, es lah. Tai kotok Inyo udah tadi pura-pura HS Saya yuk lo bambang urang rengse. Ya ge, aing mantuan lah. Put mana nih rengse? Rengse dia euy. Sapu mana sapu? Oh, sapu mana, Bun? Saya udah dapat. Bun lagi dikirim mana? Sapuin. Itu udah dikirim ya ulang. Buat gue ini. Iya mah dondangder. Halah deh sih dondangder doang ge. Biasanya gede ngakan sambal calo jeung nok asin. Yanti. Ya beresan ya Yanti, buka buri ya. Sabar. Gencangan. Sabar sih jadi jelema. Ih, si Putri nih. Beresan ieu ulah sok ngedegok be ulan. Ngedegok. Ulan. Buka dia. Ih, bikin sakti kan. Gerok kan sih, enggak bawa tebak dia. Atur ieun can anggeus. Ayo, udah selesai. Ayo. Ya, ayo lah, 3 dan 1.
tetap sendu hati ini. Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang? Kapankah lagi? Ku rasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Wings yuk di bae ada ngenahan emang capek. Dia. Oh. Tunggu selawe ayo di dia bae. Ayo di dia ge. Emang si putri tadi kemana sih? Doang nama tadi di titah mana nyokot motor jeung Yanti, tapi teh nyawa nyokotna di mana? Lain nyokot motor, Jing. Uy, Desi, nyokot motor, makanya silina dipake. Saya udah suruh pindah yuk, di dia mah tengenahan arah ratel. Wis di dia bae. Woi Put, ke mana dia? Kami di dia. Betul enggak ada di dia, aja panas. Di dia ge jangan naheun tiis. Geus jing di dia bela aja capek aing mah lumpang bae. Di kemana jing dararia di dia bae, aja panas. Oh sih sudah mah halulap aing di dia pararanas. Lan, kita balik ke rumah dia. Dek nonjing, ja aing ngeuker ulin. Nyawa aing ge, mah dia tadi nyaran. Geus lawe urang ka imah aing beyu aing disiaran ku aing. Tengah lah yuk ulan bae. Putri Yanti yuk urang ka imah aing beyu aingna disiaran ku aing. Oh, kayak nyusul. Atuh geus burung hayu urang cuma ulan bae. Oh, amin. Semoga bae banyak yang subscribe, yang like. Tunggas kayak jadi sekurang ulindinya. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe-nya guys. Woi, jadi sekurang ulin ke mana ya? Kemana besok? Nyamuk. Mak, mantan nyaran ulat. Anak itu dia lanti tadi eueuh bae. Di tadi nita si Rizky segala nyiaran eueuh bae. Gilon dek, kami tadi atas maklum si Putri Rengse. Dian dek tadi kan. Tunggu, jadi si pagentian berarti Daria bantuan si Ulan Rengse. Ya.